kirdi. Yani tüm mesela tişteki tenjiyan kırın, ortam, embejin, atmosfer, carcar usadı beku, dedi tırş çedeki. Demek ki duhazendik tış bine ser zaman tı hazar hesaptı ki. Yani de fikri acaba ez bejim hani carcar de bejim ya çoğu verfim kirin. Kiçi beji. Hava sara da mesela tüne. جناوندن و چهار رادیو دنگی گلدن باش کودارن هجا ایرو 27 کانون 2023 چهارشنبه بروکسل ساعت 12 لامده 14 کودارن هجا بنوچه نواروجه پیش بریوانه لپیشی چند سنوچه من فرمانداری بجرگاه نپگه گریلن اپراسیون شورشگری پیکانین پیروز کرد کسی که درباره برخوادن گرتین آزادی و ایریشن دولت آترک الهم بر روژاوا ده داخوینی دا هفسروکاتی کنسر براکجه که جبو سالوگر روبوسکی داخوینی دو گوت امی حساب کم کجان بپرسن رهبری خاصی دموکراتیک بیلانچو ایریشن لسر روژاوا اشکره کرد دولت آترک لنسیبینه آماده کاری تفگیره داگیر کرد قل پیشنبر خوب بدن هرمن پاراستنا مدیا گریلن هپگوی جاسری و که هون دزانین اپراسیونن شورشگرین سرکت لدار خستن فرمانداری بریارگاه ناوندا پاراستنا گل نپگه هزین اپراسیون شورشگری کرن پیروز کرد Andarya Biryargahane PG Gerlayen Kulu Çardeveran Operasyon Şoreşkeri Pekanin Pirozker Ugut Le Eylete Hakur ke 22 kanune de çarçu Operasyon Şoreşkeri Yaşet Ahmet Rubarde Ketin Nava Çeperin Dijmen 27 dagir keratın ceza kirin çun eser cenazen hevde dagir keran deste serkirna gerekçe ku kelu pelinleşkeri u imha kirna yenmayı asteke serkeftiye Le Eylete Metina 22 kanune dagir kerin qada berxwedan ya gire ortaya biçalakya gerila نه داگر کراتن جزا کرن و چالاکی نیشاندا کو و انجامن هند سرکفتر ورم بدست خستن لایلت روجاوای زاپی یا شهید دلی زاغروس 23 قانون هیزا دجمن آلی گیری آمدیه جهفت آلیان و هاتیه هدف گرتن سو چار داگر کراتن جزا کرن گلک چک 26 کن او چپر هاتن امها کرن او دربکه گران لپلانه داگر کریا دجمن هاته خستن لقادا برخودان یا گروجارو یا ایالت زاپی 23 قانون دو اپراسیون شورشگری یا شهید ملسا مشته لدجمن هاته خستن 18 داگر کراتن جزا کرن و چوینا سر جنازه سه داگر کران دست سرکنا چک و کلو پلن لشکری آستک سرکفتنا دیروکیه نپگه گوت گریلا ده هر دم ساله ده هر مرجیده و لهر دره بره آپوی خودی لارکا خودر دیکه و پکتینه و جی پرفورمانسا شر آگیرینگ در خستیه هوله در بکه گران لارتشاتر که داگر کر و رژیما شر تیبت AKP MHP ya faşist kıstiye u hejandiye devlet Türk ne çarmaya kutene beşeke undahiyen xoşgere bike mina çalakya Ankara ku yeke jotma 2023 jaliye fedayen meziniyen tabura nemiran ve pekat ev operasyonu şoreşkerici jardın hemu dereven şere deruni yen rejima şere teybet derxistin hole dve vorezane ku devlet Türk mahkumi tekçuneye devlet Türk bederevan dixwaze raya giştiya Türkiye u cihane bixapine u komen faşizan motive bike lemina ku jihemuraya gişti u geleme olat Paris rahat eşkere kirin jiderveyi hevriyen memyan helmet volet u Hüseyin dve pevajuyede tuvundahiyen meçene bune nepege gut rejima AKP MHP ya qirkeru faşiz jiber derbe ingiran jiser hişe xoçuye u bere xodaya qaden jiyane yen sivilan ev erişeken nemerdane u tirsunekiye u tekçune nişandı de Rejim AKP MHP ya faşist li Bakurê Kurdistanê ketiye nava hewldana girtin embeyê alaqe li Rojava jî nexweşxane, karge, çapxane, çavkanên elektrik û depoyên dexlêkirina armanc bi vî rengî qanûnên şer bin pê dike û li dijî gelê me terorê dike. Ev rejima qirker û faşîst çi dike bila bike li hemberî doza bi mav a gelê Kurdistanê wê têk biçe em bawer dikin ku wê gerlayên azadî û gelê me serkeftinên hin mezintir bi dest bixin û rejima faşîstek bibin.
بله کجی گوت روش او روژه لدورا برخوادرین روژاوا و زندانان برخوادن و تکوشنه هفبار مزن بکن کمالنجنه کردستان کجی کوردیناسیونا و تکیلدار ایریشین قرکر این دولت آترک النسر با کروشلات سوری برخوادن لزندانان داخونه ده کوردیناسیونا کجی وها گوت سیستم کاپیتالیست آباربار و رژیمین نتو دولت قرکرنه و قرکرناجنه دبی دمیده گهاندنا آستا هری بلند و گلان جنان خوازه قردکن و وسیله ام ایریشین قرکر النسر گلمه روژاوا شرمزار دکن شیدن خبریزداری ببیرتینن و شفای جبرینداران رد خوازن کجی برخوادن زندان جی سلاف کرو وها گوت ده شخص ری برا بوده که 25 سالن برنگه کی گران تجرید کریه دخوازن نهلین گله کرد ببه هزکی آزاد و دموکراتیک دخوازن نهلین کوجن ببن هزکی آزاد و دموکراتیک ایریشین قرکرنه لإمرالیه هاتنه گران کرن و لطباه جواک و همو بشین کردستان هاتنه بلاف کرن بلند کرنا برخوادن توپی کن فرض که وکه کجه که ام چالاکیه گریبا برچوبونه یا زندانان سلاف دکن کل دیجی سیستم اشکنجه و تجدید تمشاندن لامال همبری کریارن در مروفه ین لإمرالیه و لدیجی ایریشین قرکنه لسر و جاوا و پارچین دنین کردستانه وکه تفگراجنه ام دیار دکن که تمی دناوا تکوشنه که چالاک دنه دوی دمیده ام بانک لگل کردستانه دکن حتی پشتا فاشیزمه پیشکاندن دوی چالاکی دوام بکن روش او روژه لدور برخوادرین روژاوا و زندانان برخوادن و تکوشنه هفبار به مزن کرن کجی که دستین شانکر که رژیم فاشیز دولت آترک دخوازه تشتا دایش نیف جوهشت لحمو پارچین کردستان توام بکه و بانک لگل و جنان کرکو جبو پاراسنا دستکیتن روژاوا تکوشنه ریخستن بوی مزن بکن کجی که داخوینه خو و هاتومان دوی نیش بیر کرن ین پیشگیری ددن لی تماشا دکن و دنگی خو ناکن آنگو بیدنگن و دستلادری فاشیست خودی دکن دستلادری هایی سوجه شر دکه روژه حساب پرسینا جوان کریاران ویوره ولی رهبری خود سرجی بیلانچیا بمباران دو اشکره کر گوت هشت ولاتی شهید بون به دهان بریندار بون دایره را گهاندنه رهبری خود سری دموکراتیک آبا کروشلاتی سوری به داخوینه که انجام ایریشن دولت آزر آدا گرکر لدیجی هرمه پار بکر داخوینه دهات گوتن دولت آزر که آخر کر ایریشن خوی هوانه لدیجی کلمه با کروشلاتی سوری دودومینه ناوند استراتژیک بناسازی هرمه ناوند خدمت گزاری بون بکر دو پشت نیرو دولت آزر که آدا گرکر جاره کدن گلک ناوند سیویل و خدمت گزاری بون بکر لگوری داخوینه انجام ایریشان وهانه 18 ایریش به بالا فریم بمروف بچک 20 ایریش بچک انگران دیریشان ده کارگاه شرکتین آواکرنه استاسونه که ترنه و دپوین گنم دناوی ده 6 ناوند هاتن بوم بکرن دو مالن ولاتین هاتن بوم بکرن لکانتونا جزیره و کوبانه ده بندین کنترل هزین اولکاری هندورن هاتن بوم بکرن لکانتونا جزیره دولت آترک آداگیرکر 11 ایریش پیکانین لکوبانه جی دولت آترک آداگیرکر به 6 ایریشان دو بندین کنترل ینله تکیتنا باجر جالی روجاوا و رشلات کوبانه بندکی کنترل هزین اولکاری هندورین لباشوره تکیتنا باجر بندن کنترل ین هلنج شیران این کوبانه کره هدف هر وا دولت آترک آداگیر کرد 19 انی لهرم شابا و رشلات افرینه بوم بکر دوان ایریشان ده بچه که انگران گندین رشلات افرینه بینه یه نافچه شراوا مرناز این نافچه شرا یا رشلات افرینه گندین تلقرا امحوش سموقا تلچیچان تلمدق منخ بلونیه شیخ ایسا هربل وحشی و دردورا باجرو که ترفت یه شهبای بومبکر دایره رهبری خسرد همان دمیده گود دولت آترک آداگیر کر ایریشن خالدجی هر امد دومینه ده انجام دزرار مادی ین مزن چی بون هر وا 8 ولاتی شهید بون به دهان جبریندار بون لهم بریوان ایریشان هزی ناو نتوی این لسوری به تایبت کوالیسیون ناو نتوی و روسیا بدنگن بلنبری خوابدن باشوی کردستان دولت آترک آداگیر کر به بالافرین بچک و بمروف 5 جاران ایریشی چمچماله کرد بالافرین بمروف این دولت آترک آداگیر کر سری ویسبه ایریشی در دورا گنده تو قلعه لقنطرا خالخالان آل باجروکا اخچلر آگریده چمچمالا سلیمانیه دیکن حتی او نوچه هات آمده کرنجی دولت آداگیر کر
Türk pencaran ilişkir. Reveberi bajaruka akçeler Hemin Behcet derbare bombabaranı da agahi da ruj nevsi vagut. İru cara pencan sinure tu qaleye le kontara çay halkalan jali balafrem bemrov ve hatta bombekirin hatan haji naizanin ziyanın cani çibune yanna frena balafrem bemrov leser hereme devam diken. Belenbere xobdin Bakurê Kurdistanê li Nisêbînê çûna çultarên neh gundan qedexeya. Çultarên neh gundên girêdayê navçe Nisêbîna Mêrdînê ji bo 15 rojan ji bo çûn û hatinê hatin qedexekirin. Qedexe bi taybet ji bo herêma Çaybagokê hate ragandin. Hate zanîn qedexe ji bo çultarên herêmên Êlin, Bahminên, Fisqîn, Mişawil, Geliyê Sur, Efşê, Qutbê, yol û şekrînê derbazlar û hatta dehê çilaya sala 2024 devam bike. Çavkanên xwe cih dibêje Dewleta Tirk amadekariya tevgera leşkerî dike. PHP gerîlaya ja serê Dîlan Cizîr a 2017 şehîd bû bi bîranê û got em ê armanca şehîd Dîlan bi ser bixin. Gerîla Dîlan Cizîr 27 kanûna sala 2017 şehîd bû. Navendera gandin û çepemeniya HPG bi daxuyanekê şehîd Dîlan bi bîranê wiha got. Jina leheng û dilxwaza azadiyê Dîlan Cizîr 27 kanûna 2017 li herêmên parastina medya derîşa dijmin de şehîd bû. Hevrê Dîlan bi meşa xwe bi pîvan di nava têkuşinê bû militanekî bi mînak a PKK û paşkê. HPG di serî de malbata şehîd Dîlan ji gelê Kurd ê welat Parêz re sersexê xwest û nasname şehîd eşkere kir. Dilek Yıldız bi nasnav Dîlan Cizîr li Şirnexê ji dayîk bûye navê dayîkê Emîne navê bav Zekî 27 kanûna 2017 li herêmên parastina medyayê şehîd bû. Li ser şehîd Dîlan HPG vê nirxandinê kir. Hevrê Dîlan li Cizîra Botan li gundê Hebler li nava malbateke welat Parêzê ji dayîk bû. Dewletê gundê wan şewitan malbat koçî Cizîrê kir Dîlan li vê derê mezin bû. Mîna her zarokekê li Kurdistanê ji dayîk bû û mezin bû wê jî zarokatiya xwe di nava şer û têkuşînameya azadiyê de derbas kir. Bu şaha de zext û zordariya dijmin komkujên li Kurdistanê dît. Planên dijmin ên ji bo bijaftina jin û ciwanên Kurd siyaseta qirkirinê li dibistanê baştir fêm kir. Sala 2010 aktif tevlî karbû giranê da xebatên civakiyên Neqada Akademî û Jina Azad. Sala 2012 hate girtin nêzî salekê li Mêrdînê li zindanê ma. Piştî ji zindanê derket karê xwe dewam kir. Di nava berxwedana xwe rêveberiyê de cih girt. Paşê berê xwe da çiyayên Kurdistanê tevlî refên gerîla bû. Dîlan xwest ji alî leşkerî de xwe baş perwerde bike ji bo karibe bersivê bide dijmin armancên xwe yên azadiya gelekî pêk bîne. Demekê bi fermandara leheng a artêşa meya jinê azad şehîd Armanc Goşkar Suna Yıldızkaya re têkuşiya ji tecrübeyên wên leşkerî îdeolojîk sûd girt. Dikesê de xwe de hewilda pêk bîne. Hevrê Dîlan 27 kanûna 2017 li herêmên parastinê medyayê di êrişekê dijmin de şehîd bû. Em sûz didin em ê armanca rêberê azad Kurdistana azad a Hevrê Dîlan ser bixin. Navê me Dîlan li gundê Cizîrê Heblerê ji dayîk bûme. Bi sala nota di dem vejîna yanî ji ber ku li ber zordariya dewlet dişmin yanî vê çaxa dem vejî gund şawitandin işte malbajî gund derexistin. Çûn Cizîrê ku ji berî Cizîrê bûn. Hûn malbat yanî dijî bi Cizîrê jiyan dikine. Derke saleke Cizîrê de me got ya bi her tim bicê berxwedanê ye. Yani bi wî şeklê meşiyan bêjine şeklê mîtînga destpêkê bi naskerineke û sahebî. Heta 2008 niha bi vî şekilde naskerineke çibû. Yani 2010 artık yani bunu xwe yani derş mektebê jî berdom. Ji derve jî mekteb xwana bijî çocuk gelişimiya saleke stajyeriyê wê jî kir, mamostabûniyê wê jî kir. Yani fakir bir şekilde çena bakatan bir jiyaneke rastenine gerek mesela rurake bir rast bide peşiyor. Speke de maham xabat jine meşan şundadır yani az bejmani be xabat kent yürütme sözcülüğe de ya bajar Cezire de mava ve erke de cehker. Yani hatta 2011 mav xabat meşan hatta 2012 az bejme 2012 şunda satın girtin
بناف دسته کجک ادم خدمی جنه دی özgün یا بوتان ادم چهکر 2014 سب خواسته که خواهم خواست تبلی ببینم جبرگ من که خباجی دمشام دا ام بسه حوال به هفره تبلی چیا بون ام جودی تبل بون ام سه حوال به هفره توزا قدر بوین مداد یعنی تام به سوزا که من ایراده خوانی اصلا به تبلی یا رخصته نکر به شکلی یعنی میگه حتی داویه که یعنی از به رخصته نرمه حتی که از به جیان دکی ما به اراده ما تبلیغ رخصته نه یعنی پکی که جبوم چیه پکی که حقیقتا یعنی مگه که کسی که رازاین بشیار کردن یعنی بمیلی و کسی که نظام بشیار کردن یعنی اصلا تبلیغون ما پکی که جنبه جب گشتی جبو گشتی مرو بنرخنه حقیقتا مرو به ماجیک تازی تبده ماجیک اوسا قرشته پکی که به ماجی اصلا به پاکش دک یعنی ماجیک اوسا به نو و چا زارک به جنو دایک دبه اصلا پکیکه جوسا مرون کو نو بعد دایک ده یعنی بله سپیتیش بو برسوا وزارت کار در و یا هفکاری چگود نونره کمیسیون اروپای دم پارتی فایک یازای دم به سپیتی را هفدیدنان که هلوسا سپیتیا درباره امرالی دنرخان فایک یازای دازارین دمک دریجه برایدرین سپیتی را هفدیدنان که وحدومان هری داوید چاره کانون ده ام به سپیتی را هاتن جمعف لسر پرسا هون چما راپورین درباره امرالی ده پارو ناکن سپیتی دیار کرکو دولتا ترک قبول ناکه که او راپوران اشکره بکن نونره کمیسیون اروپای دم پارتی و نرخاندنه کرد سپیتی حتی نهاتنه 4 راپورین درباره سردان امرالی ده اشکره کرنه هری داوید راپور اشکره کرده گود قد کرنا تکیلار بر آپو یا در فر لدیجی پیمان مافی مروان اروپا و لدیجی حقوق هندور و درویا لگاف نهات ناویتن هر جرا امبرایدرین کنسی اروپا را هفدیتنان دیگن مجرد تجدید تینن روجوه ام دبیجن دولت آتر به تجدید کنار براپو ریل بر آشتی و چراسری دموکراتیک دیگره مجرد تجدید تنه مسئله کشتنینه پرسکریکا تواهی ترکیه همو پرسکریکن ترکیه به تجدید هاتنه کلید کرن کلیتا چراسری وام پرسکریکانجی امرالیه جبو ویجی دوی ترکیه داری امرالیه وکه لی ام دبینن دروتی هیا لگوری دادگاه مافی مروان اروپا دوی همو بریارن وان تکیون مریته لی جوت ستاندارتی دیکن تجیتال امرالی دیج حقوق ترکیه و حقوق ناف دولتیه جبو آزادی فیزیکی برابو ده استا جهانی ده خبات نکرن و پنگاوه که جهانی هاتی دست بکرن دیساجی ده سلاداری ده تجدید ده اصرار دیکه ترکیه شرکیه پنگا هبونا خوا تجدید شی گریدای و سیاست جبر و دوی گلمه پشکره که خورد بده پنگاوا نافنتوی فكري ريبار آبو فكرة مروفاهي قشتية وجبوي مروفاهي بقشتية جرق دكي مروفاهي لريبار آبو خدي دركبه آزادية فيزيكية ريبار آبو أركك أخلاقية يا مروفاهي بقشتية آزادية فيزيكية ريبار آبو تمام كرنا آزادية مروفاهي بقشتية ملکه جکی گوش بو حساب روبوس کی به پرسین دویت کوشیم به مزن کرن هفسر کواتیا کنسر براکو ماجفاکن کردستان که جکی جبو سال وگرا کم کجا روبوس کی داخوینک دا او وینر خواندنه کر جبو حساب کم کجا به پرسین دوی هر کس به برپسیاری تبگره ج دولت کوجری گلان داخواز او هوی عدالتی نای کرن دوی گله کور جبو آزادی خو مسوگر بکه حساب کم کجا به پرسه که جکی دازنی کم کجا روبوس کی تنی یک ج کم کجین لدیجی گله کرده و هادومان و کم کجا نمردانه جاره کدن به هر سکه مزن شرمزار دیکن دی شخص مروفین جانا خوشده سانده شیدین دموکراسی و شورش حمویان بریز و منته که مزن ببیرتینن سوزا مدای شیدین خواه جاره کدن نو دیکن تاوی 13 سال دی سر کم کجا رو بوز کره در باز بو مینا کم کجی اندن سروی کم کجی جی گرتن حساب جی برپسیارن کم کجی نهات پرسین برووا جی کم کجی پاراستن شف فاشیست اردوغان ای فرمانا کم کجی بخوادا به اشکره خودی لکم کوجی درکت کسی کم کوجی پیگ آنین پیروز کرد بخوادی درکتنا لکم کوجی ین کو اف کم کوجی کردن اردوغان همرولا خود
کمکوژی ده او هم جنزیکاتی دولت ترک آل همبر کردان نشانده. کمکوژا روبوسکی دناوی ده کمکوژه لسر گل کرد ده چرچوه پلان دولت ترک دتی نکرن حتی روزنامه دوام دیگه. گجه که دازانین جکوژران عدالت نه هیوی کرن او ها گود. یا عدالت پیگ بینه او حساب بپرسه تکوشنا گلانه. گل کرد جمینا حتی نه کر و جنا و پی وجی تکوشنا خو مزن بکه آزادی خو مسوگر بکه و حساب کمکوژی و متینگریا قرکر بپرسه. امگل و تفکری که ببیرنگینه خصوص لسر ویدانه دوی ام تکوشنا خوی آزادی مزنتر بکن سوزا خو بیننجه و بانک لهر کسی دکن تکوشنا مزن بکن و ده همان دمه برخوادانه گش بکن. لورکه اف کریار دولتا ترکیه کری یک جل عرده نامینه به حسابی وگی یک و یک به پرسینه اف هویتی اردوغان کری جویرا تجارا نامینه و به پرسینه و طول شهید ما به برا کرنه. بله گهدارین هجام نهاجی برای خوب دن بر خودانه گرتین آزادی گریوا برچی بنیا گرتین پکی که و پاشکی دروجا سوی که ده دو ما گرتین لآنتالیا کرن hücre yekesi. Girtiyen siyasi ango girtiyen azadiyen li girtigen Bakur Kursanı Türkiye 27 mijdare ve de çarşıve kampanya ji Abdullah Öcalan ra azadi ji pirskirêka Kurd re çaresiriya siyasi dez bi çalake greva birçîbûnê kirine de hatta 15 Sibata 2024 an bidume. Lidişi girtiyen dikevin ve çalaki eriş u pekine mafanji devam dikin. Hatta ragandın ku girtiyen girtiga Antalya ketne çalaki greva birçîbûnê bi 10 roj ceze hücre yekesi hatin ceza kirin. Hatta ragandın li hemû girtiyen Ligirtiga evlehiya bilind a Antalya ketin çalake greva birçîbûnê 10 roj ceze hücre kesi hatiye birin. Her wahata ragandın ku girtiyendin en ligirtiga evlehiya bilind dimînin de pêvajo sevkirina nexweşxanê derastî lêgerîna nava lêgerîna dev û kelemçiyan hatine û yên ku ev qebûl nekirine jî bê ku werin derman kirin paş ve birine girtigihê. Yek jî girtiyên ku ketê greva birçîbûnê İsmet Karak elî girtigiha bi evlekariya bilind a Sincan hejmar didu a Ankara'ya. İsmet Karak li ser telefonê bi malbatera xwe re axivî û dazanîn heta encamekî bi dest nexin ew çalakiya xwe bidûmînin û wiha got ji bo em karibin xwe ji vê çiravê xilas bikin dê tekuşname bidûme. Niha em sê heval di greva birçîbûnê de ne. Girtiyên azad bi rehê fedayî ya Zîlanê wê daxwaza azadiya Birêz Abdullah Öcalan bidûmînin. Nobet adaleti dahate gutin em ser bikevin malbatên girtiyan ji gelek bajarên Tirkiye û Bakurê Kurdistanê ji bo piştgiriya girtiyan dest bi nobeta adeletê kirine. Li Stenbolê nobeta adeletê bi pêşengiya Matuayî derê dest pê kir û di roja 15 de li avahiya Dem Partî ya Bağcılarê dewam dike. Nobeta adeletê li we Amed, Wan, Mêrsîn û Edenê jî dewam dikin. Li Wanê nobeta adeletê bi pêşengiya Tuayî derê li avahiya DBP dest pê kir û di roja 23 de nûnerên Dem Partiye navçiya bêgiriye endamên meclisa dayikên aştî û parlamenterên HDP'yê berê Murat Sarısaç çûne serdana çalakvanan. Murat Sarısaç li vir got daxwazên girtiyan daxwazên me ne. Israra dişer û tecdîtê de bandorê li gelên Tirkiye dike. Aborî, demokrasî û mafê mirovan dîne tecdît kirin divê herkes dengê xwe bilind bike. Li Amedê jî nobeta adeletê bi pêşengiya Tuayî der li avahiya Dem Partî dest pê kir û di roja 23 de ye. Rêveberên rêxistina Dem Partiyê Xana Axpar û Genel İş û gelek welatî çûne serdana çalakvanan ji çalakgeran Sulhiye Sarıhan ve Peyamê de. Banka me ji bo hemû dayîkên zarokên wan hem li hundir û hem jî li derve ev e. Piştgiriyê bidin nobeta adeletê. Heke em bihêz bin de encamekî erênî bixware bîne. Heta çareseriyek tê peyda kirin de nobeta me jî dewam bike. Li Mêrsîn bi pêşengiya Çukurova Tuayî derê. Li Edenê jî bi pêşengiya Ma Tuayî der nobeta adeletê dest pê kirin di roja 24 de ne. Çalageran gotin daxwazên girtiyan daxwazên me ne. و حتی داخوازین وان ورن قبول کرن و تجدیتا لسر ریبر عبدالله öcalan رابع امی چلاکیه خود دوام بکن. فیلم ناجی برای خواب بدن شنگال نعام بدل و نعام الیاس برخوادانا گریلا سلاف کرن و گوتن گریلا طولا فرمانه هلتینه. گریلا ان هپگه ویج آساری اپراسیون شورشگیری سرکتی پیکانین. اندامین کوردیناسیوناشنین ازیدی
تاج نعم بدل و نعم الیاس برخوادن گریلا سلاف کرن و بانگا خودی درکتنا لروجاوا کرن جنین ازیدی گوتن گریلا بچالاکین خوا تولا فرمانا هلتینه برخودانیا گریلا دربی قوی دشمنی مدن عیفا ما هفته و چهار فرمانه اما دین وکا خلق شنگاری ملت ازیدی دربکا قوی بو راستی گلکی تیکچو الجیایا دا بجا واسید که کینا خو الهمبری ملت الدخوایا کرن که ملت جه عبوری جه مثلا شغل تیدا ملت سبیل تیدا مدنی تیدا الویداری دا خلقی روش عواجی اما دین تجاره هون جی برخودانیا خود تجاره دشمن فنا هيلن آخاخو وهم برخودانیا وان جي بيروزيت كان بس هرب سرناكتين سركتين حرام مايا ام شبدر حتى نتيب جاي آزاد سركتنا غريلا بيروزيت كان ومدين دستوان ساقبه وسركتن هرياوانا نها دولتا ترك قفوان سر منطقه هميهانا وإجبر كدربش غريلا خوار إيريش روشاواي كردستاني تيرو رستي هري مزن أردوغان وهبال بندوينا بيجز تيرو رستادم خلق روشاوا خلق کی برخودیرا ام برخودانی وان سلاوت کن اجبه دری حتی و دری و چیزی به ام پشتوانی روشاوانا و اتفاق و جدایانی و روشاوا و شنگالینینا اجبر ام وک ملت ازدی وقل پیک هاته شنگال روشاوا ام السر فكره كنا ام زمانه ما ياكا فكره ما ياكا ام السر دوزا كنا وريا ما ياكا ريا راستي وحقي وعدالتها ام تجاري دفش بير برندن ام بشتبانيا خلق روشاوا بكن وبانغوازيا مش هم انسان رهيا حزب كردي بان بارتي سياسي ملت ازدي الروشاوا خوي دركبن وبيشابان ايريشا بقرن پلج روزنامه‌وان سلیمان احمد 64 روزن آگاهی نای گلتن پدکج اولهی و جیانایی بپرسه. آژانس روزنامه‌نویسی راگاند کو ادیتوری بش عربی آژانس وان سلیمان احمد 25 جودمه دل دری سیمار کاجالی پدکی و حتی راوان 64 روزن آگاهی جنایی گلتن هر کودچه گمان و فکرین سر جیانایی زده دبن. پدکی رناده نه پارزر نجی مالبات روزنامه‌وان سلیمان احمد یو ببینه. آژانس گو سلیمان احمد نزی 5 سالنده بش عربی آژانس آمده و که ادیتور کاردکه. هم دخوازن عقوبت سلیمان احمد روزک بریا روزکی اشکره به وره بردان لگر کو برتک و هلوسن دیج رواندنا سلیمان احمد زیده دبن پدکی و دسلادری هرمه حتی ایرو درباره روشاویده تو داخوینه یک ترکر ندانه پدکج اولهی و جان ادیتور آژانس سلیمان احمد برپرسه جپاره زرین سلیمان احمد نریمان احمد جگود جبودیتنا سلیمان احمد مسری دادوری آسایش دو که دا دادوری آسایش راضی و اوبریار دا امی ببینن لآسایش گشتی نهشت بله هفته روزن کوجرین gün نهاتیه گرتن کوجر کنترل لوماناین گرتن اندامه مجلس شهرداری باجروک سگیر که نافچه قلابانه و رهبری دم پارتی باجروکی احمد گند 11 قانون ده لگند تعلقی سگیر که حتی شهید کردن کورویجی بریندار بو تکیلدار بویار جردوان تقاوت انور بابات ایشه سالی هاتا بنچافکن و هاتا گرتن هفده روش در باز بو لهجی کوجروی نهاتنه گرتن هسرو که دم پارتی قلابانه و پسمام احمد عبدالله گون تکیلدار مجاره آژانس آن فراخوی و هاگو تو پرسکری کین وین جواکی مالباتی نبون جبو اما دکار زدسان چوبو گون مروین کوجر گفل خوارن و گوتن ام دستور نادن طولوی گوندی بمینی هکتو بمینی ام تبکوجن پاشه بچکین جردوانان او کشتن evne bu yere adliye siyasiye Ahmet Gündazan'ın ku heman malbatı beriyan ha geflevi u revebereki din parti xwarin wagot malbatı ku heval Ahmet شهید کردن کنتر سر هرمی دستلادریک آوا کردن. هوال احمد سرخواه جوی مالباتر ند توان لام ماهات شهید کردن. دسر بیاری ره هفته روش در بازبون هی کوجر نهات نگرتن. والی قای مقام را رایدارن پای بلند هاتن شینه اسوزا گرتنا کوجراندان. لی تنه کسی که 65 سال تسلیم بویا. ام باش دزانن اوسی کوجرندن هینا لسه گیرکنه او تنه پراسن. دولت به وی دزانه. اف کس جردوانن. اف ظلم او دولت بویا هوالی چتیان. اما شوبدارن دوزه بن جهل حقوقی و اما حموما فین خواه بکار بینن گف لمن و هوالین دیجیتی نخوارن لی اما لسر خباتا
لأمل سر خطا برخوادنی هوال احمد تکوشنا خوا دوام بکن. وزارت جبر ناوی اسات اوکتای داخوینی دا خطای که لناف چیا ازمیر بو جناوی دبستانه که سرطایی و که دبستان سرطایی اسات اوکتای خطای گوهردن لسر برته که اینگه سازین جواکی و مافی مروان وزارت پرورده داخوینی دا اویدا کر که گوهردن ناوی دبستانه به ناوی اسات اوکتای خطای که سازین مافی مروان دیار کرین که دولت ترک هردم با عقل شرط طایبت و نجات پرستی حرکت دیگه ناوی کوجران ین کم کوجی وشکنجه کرنه لسازین دولت دیگه هولدان قبول کنه سوجی مروواهی که به دست دولت تنگرن دوید دولت وی عقل نجات پرستی ترک بکن. بله نوچامه داوی جی در بار لحیه لکنگوش بر لحیه 22 کسان جانا خوش دستان لکاناگایش کوباجر ناوندی کاسای سانتره جبر بارن تون سپیکی مانی 22 کس جانا خوش دستا زرارا مادی چه بو لگوری ناوند چاپمنی والیتیا کاسای سنترال را گهانده توای شوی روژه ده جبر باران شد حزینه ارده چه بویا انگوه ارتجیه او زیده 15 مالان زرادیتن روژه اکشمه لعلتا باشور کیوو یا لروشلات ولد نزی